Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara, ubwo umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yafashwe ku ngufu n'umugabo w'imyaka 50 y'amavuko. Ubwo umwana w'umukobwa nta ngaruka byigize bimugiraho, ariko kugira ngo ibi tubimenye, uyu mwana w'umukobwa yagiye kurega uno mugabo kuri RIB kugira ngo ubugenzacyaha bute uno mugabo muri yombi. Uyu mugabo bwamutaye muri yombi akekwaho gusambanya umwana utujuje imyaka. Gusa hari bimwe biri gukorwa bapima uno mwana ndetse bapima n'uno mugabo kugira ngo barebe koko nimba yamufashe ku ngufu. Ni mu gihe uyu mugabo arimo avuga yuko uyu mwana w'umukobwa atigize amufata ku ngufu, uyu mwana w'umukobwa akahamya neza 100% yuko yafashwe ku ngufu n'uno mugabo. Ntabwo ndibuze kuvuga amazina yabo, batubujije kuvuga amazina yabo, mumenye agace akomokamo, umudugudu ndetse n'umurenge ndetse n'igihe byakorewe. Byakozwe mu masaha ashyira saa moya ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2025. Ibi ngibi byakorewe mu kagari, nakababwiye akagari. Imbere bwo bwa mbere ugize ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Giye mugiye kubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyamagabe, aho umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yafashwe ku ngufu. Wamufashe ku ngufu akaba ari umugabo w'imyaka 50 y'amavuko. Bivuze yuko rero uyu mugabo ubugenzacyaha bwamutaye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka. Umuvugizi wa polisi umuvugizi wa RIB Murangire Thierry yavuze ko umuntu wese uzakora icyaha ndetse n'igisa nacyo, niyo mpamvu ishami RIB ryashyizweho kugira ngo rigwanye ibyo byaha cyangwa rihane abanyabyaha nk'abo ngabo usanga basambanyije utwana tukiri dutonya. Twavugishije abaturage bo mu karere ka Nyamagabe bavuga yuko uyu mugabo n'ubundi asanzwe ari indaya. Ntabwo umugabo bamwita indaya, yavuze yuko asanzwe ibi bintu abizwiho kubera yuko mu mwaka w'2023 aherutse gufata umwana ku ngufu utujuje imyaka, ariko umubyeyi w'uwo mwana koko bari ari abakene bikemukira mu mudugudu bitagiye kure kugira ngo n'umugabo ahanwe. Ubwo yatanze amafaranga ndetse abo yari yasambanyirije umwana nabo abahereza ku mafaranga. Bivuze ngo byaciye mu bunzi barabunga, birangira uyu mugabo iki cyaha kitageze mu nzego zikuru nka RIB kugira ngo agikurikiranweho. Bivuze ngo rero uyu mugabo iyo dosiye ikaba igiye kubyuka ndetse zikaba dosiye ebyiri. Bivuze ngo iki cyaha iyo kiguhamye gishobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 30, gishobora kuzamuka kikagera ku gifungo cya burundu n'ihazabu ry'amafaranga navuze umubare wayo. Bivuze ko rero uyu mugabo n'ubundi ngo yari imfizi y'akarere cyangwa yari imfizi y'akagari, ubwo yari asanzwe ngo anagura indaya akazicyura. Ese uyu mugabo yavuga yuko yabuze umugore we afite imyaka 30 y'amavuko ndetse afite n'abana 3. Abana be bose bakaba baragiye kwiga hanze batakiri inaha mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero uyu mugabo ni umukire cyangwa asanzwe afite amafaranga, afite imodoka iri mu bwoko bwa Hyundai, ubwo afite igipangu kinini cyane, ubwo afite amafaranga ndetse umukozi n'abandi, ubwo afite business z'ubucuruzi, afite depo y'inzoga, afite depo iranguza ibishyimbo, afite na supermarket. Bivuze ngo rero uno mugabo ni umukire, ariko tukibaza uburyo ki yaje gusambanya uyu mwana ndetse bikamuviraho cyangwa uyu mwana akajya kumurega. Bivuze yuko rero imva n'imvano ya bino byose, bivuze ngo uyu mwana w'umukobwa ese yaba ari kubeshya kugira ngo uno mugabo bamukuremo amafaranga cyangwa barya amafaranga nk'uko bigize. Hari igihe byigize kugenda gutyo, nabibabwiye mu mwaka w'2023 yasambanyije umukobwa, bigarukira mu bunzi, atanga amafaranga n'ibyagera mu nzego zikuru. Bivuze ko rero ubu ngubu none iki kirego cyangwa iyi kesi ikaba yamugejeje ku rwego rwo hejuru, ubu ngubu akaba afungiye muri sitasiyo ya RIB. Bivuze ngo rero tutarajya kure cyangwa tutaratinda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge muri kubana nitwa Kidasamura, reka amakuru yacu tuyakomeze ako nako mbanyujijemo kugira ngo mbibutse gukanda subscribe mufungure inzogera kugira ngo mujye mubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda akomba nkacishijemo. Uyu mugabo rero icyaha nikimuhama azanishwa igifungo cy'imyaka 30, gishobora kuzamuka kugera ku myaka
ku gifungo cya burundu. Bivuze ko rero uyu mugabo bashobora kuba bari kumwitendekaho atarabikoze, gusa ubwo yageze mu butabera baramupima barebe nimba koko yarasambanyije uno mwana, ndetse n'umwana w'umukobwa bamupime barebe nimba yarasambanyijwe. Bivuze ngo ibi ngibi turaza kumenya amakuru, tuzamenya cyangwa amakuru ku itariki zisanga 23 nibwo aya makuru tuzongera kuyashyira hanze, kubera ko nibwo ibisubizo byo kwa muganga ndetse n'iburana nibwo ibyo bintu byose bizaba byarabaye kugira ngo tuzabahereze inkuru yuzuye. Bivuze ngo rero turagaruka mu mujyi wa Kigali, umugore w'imyaka 50 y'amavuko, ndetse uyu mugore ubwo yagongewe mu mpanuka, gusa ntago yapfuye, yakomeretse, ariko ntago yakomeretse bihagije. Bivuze ngo iyi mpanuka yari ikomeye cyane. Iyi mpanuka yabereye nk'ahazwi ku Rukarara ni abantu mutuye mu mujyi wa Kigali murahazi. Rukarara n'agakaritsiye kitwa Rukarara, reba uri kuva Rugende ukagera ku Bikamyo neza hari karitsiye bita Rukarara. Iyi fuso rero yamugonze yari ipakiye amakara, bivuze ngo yaguye igihumure, ahita yihutinwa, bahita bamwihutana kwa muganga, bamukubita ubutabazi bw'ibanze. Twahavuye tumenye ko byagenze, twavuye rero uyu mubyeyi asubiye mu byiwe, ndetse nta kintu na kimwe yigize aba. Bivuze ngo aya ni amahirwe meza, cyangwa aya ni amahirwe ajya abaho rimwe mu buzima, ubwo imodoka ishobora kukugonga ntugire icyuba. Impanuka ibereye Nyabugogo, ibi ndaza kubikoraho, reka ndeke kuvanga amasaka n'amasakaramena. Njye mwari mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'Inkorogo tubakora rugakonkoma, umwana wo kubigwa hejuru. Reka rero two gutinda cyangwa twizimbe mu magambo, umuntu wese wakoze subscribe uruwa agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Naho utarakora subscribe, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze cyane, Imana ikurinde, iguhereze ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi